Coronavirus cyangwa COVID-19 izina ryagarutsweho cyane guhera mu mpera z'umwaka ushize wa 2019. Isi yose yarahungabanye mu buryo budasanzwe. Ubushakashatsi mu bya siyanse ndetse n'inzobere mu by'ubuvuzi ntibaryama, bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko hari icyo bageraho mu gushaka urukingo rw'iki cyorezo. Kugira ngo urukingo rukorerwe igerageza ubundi rwemezwe, bishobora gufata umwaka n'amezi 6 nibura. Ubuzima bw'umuntu bugizwe n'uturemangingo. Ni utuntu duto cyane tutagaragara kandi twinshi. Iyo umuntu yafashwe n'indwara, bapima ibigize utwo turemangingo kugira ngo barebe icyangiritse. Aha bagendera ku turemangingo tuzima tukiri mu mubiri. Iyo bamaze kumenya ikitagenda neza muri utwo duce, nibwo batangira kwiga ku cyangiritse. Ubundi bakimenya, bakareba imibereho yacyo, aho cyaturutse, ndetse no kwiga uburyo cyasemwa imbere mu mubiri w'umuntu. Mu gukora umuti cyangwa urukingo, hifashishwa twa turemangingo kugira ngo harebwe uko umubiri uzakira umuti. Uko iterambere rigenda rikataza, hari ubundi buryo bakoramo inkingo bugezweho bwo kwigana virusi nk'ubwitwa RNA. Iyo urukingo rutewe mu mubiri, RNA yikoramo izindi nyinshi zigakora ubwirinzi bwo kurwanya ya virusi yaje mu mubiri. Mbese umuntu yakwibaza ngo urukingo rwa coronavirus rwo rugeze he? Amatsinda y'abahanga ku isi harimo n'amakompanyi manini y'imiti, abahanga mu gukora inkingo ari kugerageza uko yagera ku rukingo rwa nyuma. Ariko amwe yatangiye kugerageza uru rukingo mu bantu. Ubushakashatsi bwajyaga bufata igihe kirekire mu gukora imiti, ubu hari kugerageza uburyo bwamara igihe cy'amezi kubera umuvuduko iki cyorezo gifite. Mu minsi ishize hagiye humvikana impaka mu kugerageza izo nkingo, cyane cyane ku mugabane wacu wa Afurika. Benshi bati Afurika ntikwiye guhinduka aho kugeragereza ibije byose. Mu nkingo zigera ku 170 ziri kugeragezwa, urwizewe neza biteganijwe ko ruzaboneka mu mpera z'uyu mwaka, kuko ibikorwa byo gushaka urukingo ari byo bishyizwe imbere kuruta ibindi byose mu buvuzi. Nubwo izo nkingo zose ziri kugeragezwa, imwe muri zo nizo zibasha kugeragezwa ku biremwa muntu, mu gihe izindi zitarava muri laboratoire. Uko ibi bigenda bihabwa umwanya, niko bigenda bitanga icyizere ku bashinzwe ubuzima no kwita ku bantu, mu gihe gito urukingo ruzaba rwabonetse. Hamwe na hamwe, ibigo biri gufatanya bikorera hamwe kugira ngo birebe ko hari icyo byageraho. Amakuru ava mu buyobozi bukuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko uru rukingo ruzaboneka mu gihe kidatinze, rushobora no kuzatangirwa ubuntu ku batishoboye, abakuze ndetse n'abakora mu nzego z'ubuzima. Inzu zikora imiti ndetse n'inkingo muri Amerika ziri mu bice byazo bya nyuma mu kugaragaza uru rukingo. Moderna Inc., sosiyete itunganya imiti n'inkingo, ikaba yarakoze proteine zishingiye ku ikoranabuhanga rya RNA twavuze haruguru. AstraZeneca, ihuriro ry'amafarumasi abiri yihuje mu mwaka w'1999, y'umunyasuwede Astra n'umwongereza Zeneca. Izi zombi zisa n'izageze ku rugero rwo gusuzumirwa ku bantu. Uruganda kabuhariwe mu gukora inkingo no gucuruza imiti, Johnson & Johnson. Uru ruganda kabuhariwe rwashinzwe mu kinyejana cya 19, ni kuva mu mwaka w'1800. Ariko urukingo rw'uru ruganda ntiruratangira kugeragerezwa ku bantu, ariko bivuga ko bitazarenza ukwezi kwa Nyakanga. Ku itariki ya 30 Kanama uyu mwaka, FDA, ikigo gishinzwe iby'imiti n'inkingo muri Amerika, cyahawe uburenganzira ibigo bikora imiti itandukanye n'inkingo muri Amerika kugira ngo bakomeze bakore imirimo yabo y'ubushakashatsi n'amagerageza ku miti n'inkingo bya COVID-19. Urukingo rugomba gukoreshwa ku bantu batandukanye kandi benshi kugira ngo babashe kwemeza niba rukomeye rwakiza umuntu. FDA ivuga ko ishobora gutanga uruhushya rw'impuruza, Emergency Use Authorization, rugakoreshwa gusa ku bahanga mu kuvumbura urukingo rwa COVID-19, bagashingira ku iterambere ry'inyigo y'uru rukingo, nyuma hakagenzurwa neza ubudahangarwa bwarwo, hanyuma rugakoreshwa. Nova Vaccine Inc. ni imwe mu nzu yagerageje gukora urukingo rwa COVID-19.
ubu rugeze ku gice cya 1/2 mu byo bita clinical trial. Ubu hari gupimwa ubukana, ingaruka rwagira, ingano y'umuti umuntu akwiye gufata mu gihe akingirwa, ndetse n'uko icyorezo kizahangana n'uru rukingo rumaze kugera mu mubiri w'umuntu. Biteganijwe ko ibizava muri iki gice cya 1/2 ku rukingo rwa Nevix-CoV 2373 bizatangazwa muri ukwezi kwa karindwi, hanyuma hagakurikiraho ibindi bice bya nyuma urukingo rugasohoka. Moderna Inc nayo iri gukora urukingo rwa COVID-19 rwiswe Mirna 1273 rukoze mu buryo butangaje hatagombye kubaho virisi hanyuma ngo hakorwe urukingo, ahubwo hakoreshwa ibyitwa messenger ribonucleic acid. Ni uburyo bushinzwe gutwara amakuru agamije gukora kuri proteine mu mubiri, agace ka nyuma ka proteine kakaba ariko gahabwa aya makuru, kakaba urufunguzo rwo kwinjira imbere muri virus runaka ikayisenya, bigahita byoroha kwinjira mu turemangingo tw'umuntu wamaze kwandura. Iyo urukingo rumaze guterwa umuntu rujya mu turemangingo dukora ubudahangarwa, rugategeka utwo turemangingo gukora utundi dushya tumeze kimwe nk'uko virusi imeze mu mubiri w'umuntu, nk'uko umuntu yasanga muri iki cyorezo. Ibyo bigahita biha umubiri w'umuntu gukora ubundi bwirinzi budasanzwe, ni ukuvuga uru rukingo rukuremamo ubudahangarwa. Muri Gicurasi nibwo hatangajwe ko abakorerabushake 8 ba mbere bageragerejweho uru rukingo bahabwa doze zitandukanye mu ngano, bigaragaza ko uru rukingo rushobora kwica burundu COVID-19. AstraZeneca na kaminuza ya Oxford aba nabo bazwi gukora imiti n'inkingo, bari kugerageza gukora urukingo rwa COVID-19 bivuye mu kugabanyiriza ubukana urukingo rwa virusi ifata ubuhumekero busanzwe. Umuryango wa za virusi adenovirus zafashwe bivuye ku nguge. Izi virusi zigenda zihererekanwa umwe akayisigira undi biturutse mu muryango, ubwazo zimwe zigenda zibyara izindi zigafata ubuhumekero, aho ibimenyetso byazo byinshi byenda gusa neza n'ibya COVID-19. Urukingo rwakoze rubumbiye hamwe ubwoko bwose bwa za virusi n'ibibasha kuzica, hanyuma bigatuma ubwirinzi bw'umuntu bubasha kwica COVID-19. Uru rukingo rwaravuzwe cyane, bituma kaminuza ishimirwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye n'ubwo bushakashatsi. Ubu rukaba rwararenze igice cya 1/2 cyatangiye muri Mata uyu mwaka. Itangiriye mu Bwongereza hafashijwe abakorerabushake barenga 1000 bafite hagati y'imyaka 15 na 55 ngo barebe ko uru rukingo rushobora gukora neza. Byavuzwe cyane ko hagiye gufatwa abandi bantu mu gice cya 2 na 3, ahazakoreshwa abantu bakuru ndetse n'abana bagera ku 10,660 bakazahabwa doze imwe cyangwa ebyiri y'uru rukingo. Igihugu nka Brazil, Ubwongereza, Afurika y'Epfo na Kenya biri mu byemeye gutanga abazageragezwaho uru rukingo, ariko muri Afurika y'Epfo bamaze kuruhabwa. Hari ku itariki 23 Kamena uyu mwaka mu nama yakiriwe na kaminuza yitwa Witwatersrand i Johannesburg. Uru rukingo rwahawe izina rya Shadox rimwe N COVID-19. Mu minsi yashize kaminuza ya Oxford ifatanije n'iyo muri Afurika y'Epfo mu kugerageza uru rukingo bemeje ko abaruhaye bagera ku 2,000 bahawe urukingo basanze ibintu ari nta makemwa. Bavuga ko impamvu bahisemo Afurika y'Epfo ari uko iki gihugu cyari gifite ubwandu bushya bwinshi bwa COVID-19, bityo bikaba byafasha kumenya ingufu urukingo rwaba rwifitemo mu gukingira umuntu ngo atandura. No muri Kenya byarahageze aho bashakaga abantu 400. Abashakashatsi bavuga ko uruhare rwa Kenya ari ngombwa cyane mu kumenya neza niba urukingo rwakoreshwa no mu bindi bihugu bya Afurika birimo ubushyuhe n'ubukonje bugereranije. Kwezi gushize kwa Kamena abahanga ba Oxford batangaje ko bagomba kuba bamaze kubona doze miliyoni y'urukingo rwa COVID-19 muri Nzeri uyu mwaka. Imperial College London mu Bwongereza nabo bari kugerageza urukingo rwa coronavirus rwatangiye guhabwa abantu ku bushake. Hateganijwe abantu barenga 300 mu igeragezwa ryarwo. Ibyavuye mu igeragezwa ku nyamaswa byerekanye ko ntacyo bitwaye kandi ko rushobora kugira ubwirinzi bukomeye ku
mubiri w'umuntu. Umugore witwa Kefa w'imyaka 39 yatewe urukingo ku bushake, yavuze ko yabyemeye kuko ashaka kugira uruhare mu gukumira iki cyorezo cyugarije isi. Nyuma y'icyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri giteganyijwe mu Kwakira, aho abantu 6,000 bazaterwa uru rukingo. Ni igeragezwa rya nyuma. Ikipe ya Imperial College London iyoboye iki gikorwa ivuga ko ifitiye icyizere cyinshi urukingo rushobora kuzatangira guhabwa abantu mu Bwongereza no mu mahanga hagati ya Mutarama cyangwa Gashyantare umwaka utaha w'2021. Inkingo zisanzwe zikorwa hifashishijwe virusi zahinduwe cyangwa zaciwe intege cyangwa ibice bya virusi, ariko uru rukingo rwa Imperial ruri kugeragezwa narwo rukozwe mu buryo bushya bwo kwigana iyi virusi nk'uko Moderna yabigenjeje. Iyo rutewe mu mubiri, irinde zikoramo izindi nyinshi zikongera ubwirinzi bukurwanya virusi yari iri mu mubiri cyangwa gakumira bishobora kwinjiramo. Ibyo bishobora gutoza umubiri kwirinda COVID-19 mu gihe utarayirwara. Ubu bushakashatsi bwashowemo na leta y'Ubwongereza amapawundi miliyoni 41 n'andi y'impano agera kuri miliyoni 5 z'amapawundi. Hagenda aho ubushakashatsi bugeze kuri ubu, hari icyizere ko mu ntangiriro z'umwaka utaha hatabayeho gucika intege cyangwa izindi mpamvu, inkingo za COVID-19 zishobora kuba zatangiye kugera ku bantu. Igisigaye ni ukumenya igiciro urukingo ruzaba rugura ngo rugere kuri buri wese urukeneye. Ndabashimiye mwese bakomeje kudutega amatwi muri iki kiganiro. Nk'uko bisanzwe, ndi Denise Ishimwe, nakagaruka.